arakogwa mugabo abarundi natwe ukuntu tumeze sinzi abarundi tunegura ibintu vyinshi ego bavuga ati uhanura urya ngo uriko ransega kandi kidahanurwa yazenganye ngamavyikunyu kandi agasozi kintanurwa kahiye abagabo babona no kuvuga urutaguhitanye rwaguhitaniza urose yo mwayo kugenda gukora urashobora kuharonkera amafaranga agenda ukore mugabo ntuvuge ngo ntibakubwiye ibintu birabandanya kugeza n'umwanya kandi uko hatse umwanya niko bitera biba bibi gusumba ivyo ni ibintu muri ko mwibonera itarike 19 biriko bibandanya nuko murakoze abantu kakomeze mu ntuke ariko murakoze nivyo mubona ngaho biranditse ko ngaho oya aha ni muranga itarike 19 nivyo mubona ngaho biranditse ko ngaho oya ego nukuvuga ibintu vy'imyerekano kugeza uno munsi muri Kenya nta myerekano yahora iba iminsi 2 yikurikiranya mugabo barahiye bararengwa yuko igitoro kidakorotse ibeyi babandanya imyerekano kugeza igihe kirobonekera no kuvuga ko nta modoka nimwe iri kirakora mu mabarabara yitwa ngo ni modoka iri kikora ibintu vy'akazi vyo gutwara abantu nibindi no kuvuga ufaswe uri kuratsa amafaranga iciturirwa uko ikintu kiriko kirengana ni ibintu vy'amamoto nawo nyene vyunguruza abagiye mu myerekano no kuvuga igipolisi naco carahiye ati namwe mutavuye mu ibarabara turarasa ubu kugeza umwanya abantu bamaze gupfa nabatari bake ivyasara vyose vyahagaze nta kazi gaheka kupanda kwa bei ya mafuta ambaye kwa sasa yuko katika ziara ya nje ya nchi bado hajatoa tamko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa ujumla hali nchini humo inaendelea kuwa tete huku wananchi wakisubiri majibu kutoka kwa serikali ili kushughulikia changamoto za gharama za mafuta na athari yake kwa uchumi na maisha ya kila siku. Tunalia sana kwa sababu ya uchumi ambayo imepanda, inatusumbua, mafuta imepanda, imeenda juu. So hata kukula saizi ni shida, hata kuvaa ni shida. Sasa tuko shida, sasa tunaomba tu Mungu atusaidie at least mambo. Abarundi rero abarunda amatwi yanyu ntiyumva. Abarundi rero abarunda amatwi yanyu ntiyumva. Kandi rero katumva azokwama yumva yokeze. Bana hano mpagaze ngaki igisagara ca town murakibona. Amagaza hano ku kiraro zijya n'amazu mutsamu yabona. Iri ni barabara. Ubu buduga muri kubona. Abana bariko bagenda mu myerekano none abantu muri Kenya muramenyeka kata modoka katabara rishobora kubukuraza ikimodoka itava ku yindi. Izi ni moto gusa. Hamwe n'ubuduga burya buto bwawo buriko buherekeza abantu bagiye mu myerekano buriko butwara abantu bagiye mu myerekano. Ubu nyane rero tuvugana umurundi wa mbere aramaze gukubitwa arazanzagurwa aho bitaga idurayi akabazize kudandaza gahawa. Mu mwanya ndaza kubaha n'amafoto yiwe n'amavideo yiwe yari kadandaza gahawa arabona kata bindi bikorwa bahe biraba acatora gahawa mwibarabara arahonzwe umunwa bawusize ko intuze yurumva amasudire rero mwirinde umwe wese aguma hari ego abarundi rero abarunda amatwi yanyu ntiyumva ike yuguruye nta nziri kwibarabara nta modoka ica amafaranga iri kirakora nta kintu kimwe cyitwa kari kintu cya business muri umwanya rya kirakora ubu buduga buto mubona ubu babusigikiranye n'aba bantu bari mu myerekano aha basanzwe uri guca amahera baca bagateri ikibiriti nta nibindi abona uko niko vyifase muri uwo mwanya rero datuvugana aje niyo ndaringiye mbere ngo mama yenda hihoze koko ndabona asha sindona sekayo n'amaguru ndoturika aha ninyoni nticaruka ibarabara urumva vyifase uko abantu musanzwe mumenyereyeho murandi ngaha burya n'ububare usanzwe bwubatse hajya aho bwose burugaye nta nakame kuguruye aba hahagaze gusa abantu bacunga security kugira ntagire ikintu cibwa aha ikintu kiriko kirengana ni moto z'abagenda mu myerekano hamwe n'ubwo buduga buto bwabwunguruza abantu bagiye mu myerekano ibisigaye ryabarabara murabona kumenga ebana ryahindutse ipori.
uongozi, maana mimi nimeona uongozi ya Wakikuyu maisha ilikuwa chini kama uongozi ya Uhuru Muigai Kenyatta. Nani anaweza ni ukuvuga ngo Prophète General Martin je ndi umuhanuzi, ariko ndi umuhanuzi uri bufata inkota. Ibi nibitaba nanjye aho ndisogora. Kuva na kera abahanuzi bavuze ibikakaye n'ibiteye ubwoba. Ndi umwe rero wahanuye n'ubu ngihanura. Hano ndi kuri Karutari yaca brag n'imikino ihagarare, n'imipyinati ihagarare. Nge ntawe nereta, ntabwo mvuga ngo ndakenyutse, simvuga ngo maze imyaka mike, simvuga ngo n'ubundi nzamara myinshi. Ari mike ni Imana ibitanga, ari myinshi ni Imana ibitanga, ari ugupfa neza ni Imana ibitanga, ari ugupfa nabi ni Imana ibitanga. Kila kitu chote vitu vizuri ni neema ya Mungu, vitu vibaya ni shetani. Rero aho kunigwa n'ijambo nzanigwa n'uwundi bwiye, kuko ubugingo bwacu turabukunda, kuko twarabubambiwe n'umusatsi wa kabiri. Ntagira umuntu ntera ubwoba. Hano ngiye guhanura utaza kumva mpanuye ukambwira ngo none ngo kurengera. Ntabwo ndengera, ndavuga icyo Imana yambwiye, cyanjye kizibe, cyanjye giceceke, iby'inyungu n'indamu biceceke, ariko ijwi n'ijambo by'Uwiteka. Jye sindi umwana w'umuhanuzi, sindi umwana w'umuhanuzi wiri kuvuga ngo urumva, ngo urabona, ngo doke, ngo vraiment, ngo jusque, ngo kano. Oya, n'ubu urumva kuva ntangiye nta jambo ndavuga, ariko mbanje kwisegura, kuko n'ubundi iby'impemu byumvwa nabi impemu. N'ubundi utari mu ruhande rwa Dawidi kuza kumviriza Imbabazi TV gatatu ni ukwihenda. Habayeho Eliya, habaho Elisa, habaho ba Enoki, habaho n'abandi bahanuzi ba Yesaya, ba Yeremiya, habaho n'abandi bahanuzi batandukanye, ariko Bibiliya ivuga mu Isezerano rya Kera no mu Rishyashya. Abo bose nta jambo bavuze ryoroshye cyangwa riciriritse. Hano rero ni impanura nkakubwira ngo ngewe Prophète General Martin mpanuye ko perezida avuyeho. Byemere, Bible ngiyi byemere, kandi ninkubwira ngo ikiringo kiraheze byemere, kandi ninkubwira ngo maneno mabaya kweshi biraheze nyine. Ibyo bintu bibi efase drenting, ni ukuvuga igihugu nyiracyo wakiguze ukizi amamuko yacyo arabonetse. Abakitije, abakiyitiriye, abatanze ibiturire ngo babe bakibyaza umusaruro, abari baragishimuse, mwese n'umutima mwiza muranyazwe, murambuwe. Ngiye rero Prophète General Martin ndambuye ikiganza nkakubwira ngo ibi bintu sinabitoye, ibi bintu nabyanze, ibi bintu nabirwanyije. Wowe ntubyumva ugahita uvuga ngo urumva, ngo urabona, ngo impamvu, ngo do kazi yake. Cunga umbwire ko bitaza kuba, umbwire ko bitaza kuba, umbwire uti ko wahanuye ntibibe. Umuntu yakibeshya isaha n'umunsi, ariko ntiwakibeshya ko bitari bubi kubaho biraba. Ngiye rero buno ngarutse kukubwira ngo ikiringo kiraheze. Biriseriye n'ibindi byatambutsa ava ni seriye, ariko ubu tugeza ahantu abantu bageze igihe nababwira ngo n'iyi ndwi hari igihe itahera. Ubwo ujya ati ko bivuze utareba muri kamera. Umwuka n'umuyaga ahuha uko ashaka, nubwo najya inyuma ya kamera, nubwo nanaza hatanabona, nubwo nanabivuga utandara, kuko sige wemeremera uwantumye. Ariko yewe neva
wowe na komite yawe iherezo expired kandi iri express ukuweho. Nje rero mpanura nka Eliya, mpanura nka Yeremiya, ibi twamanuka tukajya ku mugezi, abanyepolitike abakiranka tukajya gutamba igitambo, namanuka nkajyayo. Sorry nanone nisegure ku bantu bari muri Kenya, abarundi bariyo, excuse me, muduhurumiye n'ubuzima bw'abajyanye none naho byayangaye. Kuri video wabonye hano twatangiriyeho y'umubabaro n'agahinda, abarundi bamwe bari gukomereka, bari gukubitwa, abandi bari kubwirwa nabi ko igihugu nyine bari koronderamo ni benshi kandi si iwabo. Nta n'icyo guverinoma y'u Burundi yatangaza, nta n'icyo yabafasha, nabo barameze nk'abiyahura. Abarundi bariyo mwabyiyumviye, nta kamaramaza n'ubugesera kubera muri Kenya n'ubugesera. Ariko ibi biri muri Kenya n'ibiri mu Burundi, bibi n'ibiri mu Burundi, kandi ababi nizimbonera kure n'ababadede. Kandi ibi nibyo bigiye kuba ibara n'agakura n'akamaramaza mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko ho hagiye gusenyuka umuriro baturire, imbuga itababage, imbunda barase, abasahura basahure. Ibiri abarundi n'abagome kubyishurinwe aba banyakenya. Ntugire ngo abarundi iriya mikino abakenya barimo ntabwo abarundi bayijyamo, oyaye abarundi na Neva yaravuze ngo ndabazi barakara kwere, ngo barakara ngo sindabyibaza. Bamubajije iby'indege, murazi ko iryo jambo yarikoresheje ngo abarundi ngo barakara. Abarundi n'abarundi nyine, ariko bayizi munabazi kundusha, reka nere kubavugaho byinshi. Ariko shatse kukubwira ko bo imyigaragambyo yabo bemera gupfa. Shatse kukubwira ko bo ikintu bagiyemo n'inzara n'ubukene ntabwo barekura. Rero turabihanganishije mwe muri guhura n'ingorane, ariko ikinyicaje kuri iyi kamera ni igihugu Imana yabasezeraniye. Iki rero ko kigira gisohore, Imana ibakuye mu buretwa. Baragenda muri gakondo yabo, baragenda muri Kanani yabo, bavuye mu buretwa, bavuye mu buretwa. Baragenda bavuye mu Bugande, baragenda bavuye Kenya we, baragenda bavuye na Zambia, baragenda bavuye na Malawi, bavuye mu buretwa, bavuye mu buretwa, bakuwe mu buretwa. N'ahandi hose abarundi bari bagiye gutaha bazabigomba bazabishaka. Jewe hano nicaye ku mbundi dahusha, nicaye ku muntu utibeshya, ndahantu kuri teri muri kamera GPS kuri izindi, ndahantu mu mavuta rutayandi, ndahantu mu bushobozi buruta ubundi. Hano perezida uriho Imana ibogoje cyangwa itembagaje, nakubwira ngo ni inkuru yenda itunguye amatwi yawe cyangwa se n'iby'amaso yawe atiziga, mugabo bitwara uko nyine byabaye nta kundi. Nimbonera kure ziyakire, nibiswe n'abakenyerarugamba, biswe by'inkona, imbonera kure n'abakenyerarugamba, mwiyakire. Imana ibatse perezida wari uwanyu utari uw'igihugu. Uyu ni perezida w'umugambwe, ntabwo ari perezida w'igihugu. Kandi uyu ni perezida ujejwe ibye mu nyungu ze, ntabwo ari perezida ubabajwe n'abarundi bose, oyaye. Igihugu ngo bagikuye mu menyo y'ingona. Hano rero kigiye kwibonekeza nuko muri kwinjiye
ibirenge byanyu biri kuri Yorodani cyane rwose. Imana igiye kubajabukana Kanani kandi y'umugisha n'ubugingo. Iyo ni kweli. Ndakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera umuhanuzi Yezekiyeli agira ihishurirwa, agira iyerekwa arihawe n'Imana. Imana imwereka ikibaya cyangwa ikiyaya kirimo amagufa yumye gusa. Uwiteka abwira Ezekiyeli amubwira ngo witegereje ukareba muri analize yawe, ese ariya magufa yakongera akabaho? Ezekiyeli aravuga ngo ni wowe ubizi data. Haleluya. Imana iramubwira ngo nuko rero hanurira ariya magufa yongere kubaho. Iryo jambo wongere urisubize inyuma uryumve, hanurira ariya magufa yongere kubaho. Haleluya. Imana, umwami Yesu, umwuka wera bafite ubushobozi n'ubutware bwo kongera kubeshaho ibitari biriho n'ibitateganyaga kubaho n'ibyo twe tubona ko byarangiye byaheze. Ezekiyeli Imana iramubwira ngo tegeka. Warategeka umwuka uva ikasi undi uva ikusikusi. Uyu mwuka uraza urahuha. Haleluya. Turi muri Pentecoste. Umwuka urahuha. Igitangaza cyabayeho, Bibiliya ivuga ngo nuko igufa risanga irindi n'irindi gufa risanga irindi, ntihagira iriyoba cyangwa iryitiranya. Umutsi usanga inyama, ntihagira uyoba cyangwa ukererwa. Inyama isanga indi, amaraso asubira mu ibarabara ryayo n'amazi asubira mu ibarabara ryayo, umuntu abaho. Ubu butumwa ni ubutumwa bukomeye, ni n'ijambo rikomeye. Nuza kwitegereza, tugeze mu gihe twese dupfiriye mu ishengero cyangwa se dupfiriye aho nyene. Twese tuvuga ngo niho turi, twarakize, byaciyemo, byaremeye aho mu ishengero nyene. Abantu barahapfiriye, hanze barahapfiriye. Mu buryo bw'umwuka abantu ni amagufa atagira inyama, ni amagufa atagira imitsi, ni amagufa atafite ubuzima, ni amagufa atashobora no kubaho, ni amagufa yasandaguritse. Kuko abantu bayobogwa n'umwuka, batuzwe n'umwuka, baba mu mwuka wababara cyane rwose. Ukuboko kwawe kwavuye muri espace, ukuguru kwawe kuva mu mwanya wako, n'umutwe wawe uva mu mwanya wawo, n'ubuzima bwawe buva mu mwanya wabwo. Doke uri mu bitari ibyawe, n'uri yari mu bitari ibye. Wambaye ikirato kitari icyawe, undi yambaye ikirato kitari icye. Ezekiyeli rero Imana imuhishurira ngo abona byarivanze, byaricanze mu isi, nta hantu hakiri ubuzima bufite icyerekezo gifatika cyangwa kigaragara. Ni akaga, ni amage, ni amarira, ni agahinda. Uwiteka rero abarira Ezekiyeli, aramubwira ngo hanura. Nimwibaze urupfu abantu bapfuye bishwe na sida, abandi bishwe na kanseri. Mwibaze urupfu abantu bari gupfa bishwe n'inzara, bishwe n'abanyepolitike batabakunda. Mugabo mwene data, abahanuzi bariho. Kubera iki nta wategeka ngo amagufa yongere kubaho? Kandi ubundi iyo bavuze ngo ni amagufa, nta cyizere kiba gihari, nta naho washingira. Amagufa iyo yatakaye inyuma, bariye nk'inyamaswa, akamara umwaka aryamye, akamara imyaka ibiri, abantu bafite icyizere se ko wagize ngo itorero ryakongera rikajya mu murongo cyangwa ishengero. Abantu bamaze kwihebura, abantu bamaze kuba nabi, abantu babaye babi. Saha izi
ibintu byabaye bibi rwose cyane 100%. Imana idutabara. Ariko Imana iriho, Uwiteka arahari kongera kukuremera ubuzima. Ese urateganya kongera kubaho cyangwa byaraheze? Ijambo ry'Imana ritegeka mu byerekezo no mu mpande zose, kandi ryo rigategeka kubaho, ntabwo ritegeka gupfa. Hamwe umuhanuzi atagifite ibyiringiro byo kuguhanurira kubaho, hamwe pastor atafite ibyiringiro byo kukubwira ubuzima, bose bavuga ngo byarangiye aho nyene. Niho Uwiteka anyuze muri Ezekiyeli avuga ngo baho wa magufa we, ngo arahanura buri kintu gisubira mu rutonde rwacyo no mu murongo wacyo kandi kibaho. Uyu munsi natwe dufite kwifuza, dufite no gusaba, dufite no gushaka. Turifuza ko Imana mushobora byose hari ibintu yashyira ku rutonde, igihugu kikongera kikabaho, nawe ukabaho. Kubera ko uyu muyaga uhuha ntabwo ari umuyaga usanzwe uhuha, ahubwo ni umwuka w'Imana wahushye. Ako kanya nk'itegeko rya perezida mu isi, yo perezida avuze ati iki ni kibe, sefi, umwuka w'Imana anyura muri Ezekiyeli avuga ngo baho wa magufa we, ngo nuko igufa risanga irindi ku muvuduko ukwiye, kandi mu gahe gato, kandi mu mwanya muto ubuzima buragaruka. Nibyo koko abantu baguye umwuma w'inzara y'iby'umwuka, abantu koko barashonje, bafite inyota y'iby'umwuka n'inzara biri kumwe. Hungry and thirst, ibyo bintu byose biri kuri nge cyangwa biri kuri wowe cyangwa biri kuri bariya, ni ibintu by'agashinyaguro n'akamaramaza. Habura iki rero ngo natwe duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani? Amen. Habura iki? Hakorwa iki? Ese Ezekiyeli yarapfuye? Uyu munsi nta Ezekiyeli uhari? Ese Kristo ntawe uhari? Ese koko tugiye gupfira muri iki kiyaya tungana uku? Ese koko aba bantu bose barunze mu kibaya nta n'umwe uzarokoka? Ese koko nawe uko ubibona sefini byarangiye, dutegereje urupfu? Ese nta byiringiro bindi bisigaye mu ntumwa cyangwa mu bahanuzi cyangwa mu batambyi? Hose igisubizo ntacyo, dutegereje gupfa. Please, mon ami, mon cher, habura iki ngo tubeho? Habura iki ngo ubuzima bukunde? Habura iki ngo ubuzima bwemere? Imana idutabare. Aha rero Bibiliya iravuga ngo nuko ibyiringiro byaratakaye, abantu barabivuyemo, abantu barapfuye, abantu barishwe nabi. Imana irongera irategeka, umuhanuzi arahanura, ubuzima buragaruka, biremera. Bishobokera bizera biba ariko bikugendera, ubuzima bwawe bugaruke, ishengero bugaruke, igihugu kigaruke. Bitabaye ibyo turi mu kaga n'akangaratete. Bibiliya nta kibeshyamo, nuko byagenze. Mwuka w'Imana abereyeho gutegeka ibyapfuye ngo bizuke, gutegeka ibyamugaye ngo bimuguruke, guzibura ibyazibye no gutuma ibyari impumyi bibona. Nicyo cya mbere, kuko Imana ibereyeho ibyo nyine: impumyi, ibiragi, ibimuga, ibipfamatwi cyangwa abafite ubumuga, bivanye n'aho uherereye uko mubyita. Twebwe ngaha ni abafite ubumuga. Aho rero ibyiringiro biri ku Mana. Twongere turebe Imana, wongere ugaruke ku Mana, wongere witegereze Imana. Ntidupfire hari, ntiduhere hari, ntitugwa aha hantu, ahubwo Uwiteka Nyiringabo Imana aturengera amazi atararenga inkombe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ukuvuga ngo ibyumye
n'ibyapfuye n'ibyarimbutse ni byinshi, ariko ubuzima hari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, ngo kandi kigatoha kikera imbuto nk'iza mbere, ngo kandi iyo cyumvise amazi kibaho. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera tubana na twababi, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye biyamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi babamba umukiza i Gologota ku musaraba, ahemurwa avumwa atukwa n'abantu, yikoreye ibyaha byanjye byose, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, niko yitanze ngo ambere umukiza, mwihebe mwese mumwiringire, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfu arutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa Se, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Hazaba umunsi tuzumva impanda, arabagira ijuru ryose, Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Hazaba umunsi tuzumva impanda, arabagira n'ijuru ryose, Yesu ubwo azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva,
maze arazuka ngo amuze nase, nagaruka nzamushimira ibyo. Ndagushimiye Imana data iguha umugisha n'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'urukundo no gufashwa na mwe muyera bibane natwe ibihe bidashira. Amen.